ngiyathokoza ukukhuluma nawe kwi-channel kama kupastor ngi-channel new flick qinisekisa ukuthi uyasubscribe bese ulike le video ke le na unaso izathu ukuthi ungagcina ungayilike anga noma ungasubscribe kwi-channel kanti futhi asikho ke nesingako sokuthi ungagcina ungazange ube member yale channel. Siyacela ukuthi uzokufanele wenze okubalekile. Sizobheka la udaba oloma ubhunye njengoyelo namhlanje umhlengi ichiliza 3691 ethi mhlengi ichiliza 3691 amen pastor ngicela ubuze uphupha umswane thina sithi umswane lo umswane or umswane yafana umnyathi umswane wathi umswane ngaba wenkomo umswane wembuzi iyasebenza kakhulu kumswane esintweni ukugeza ukuhlambulula abantu mabegeza bayebesigeze ngawo mabesihlambulule ngawo noma behlambulule idalwa beyusebenzise futhi abantu abangasekho beyihlambule sebenzise umswane. So naku singakusho ukuthi okokuqala uma ngenzeka ukuphupha umswane kupha wesithatha njengoluhlobo lolu uma ubona kungenzeka lukhomba lesidingo senhlambululo nomhlambuluko noma ke ukugeza nje kwedalwa okufanele kwenziwe yabona kulelo khaya. Futhi kuyenzeka uma uphupha umswane uthola ukuthi kupha oluhle uma ubona nje usuke luchaza ukuthi kungenzeka wenganywe amathunzi okushonelwa noma ke angaba amathunzi okuthakathwa angakagezwa okumele uwageze ukuze phela kuzoba nokuxhumaneka kahle phakathi kwakho nezidalo ngoba amathunzi uma ekwengamile ngabe okushonelwa ngamathunzi obuthakathi abese eqhelisa idalo ayibona. So ngenzeka kufanele usebenzise lo mswane noma asithi number 3 kufanele futhi uma sibheka umswane sikuveza ukuthi kupha oluhluma ugeza ngawo lungachaza ukuthi ngenzeka uyawudinga lo mswane futhi uzokusiza kakhulu ukuthi ukwazi ukususa ngaba isichitho ikakhulukazi esibangelwa ukucasuka kwedalo uma ngenzeka mhlawumbe uthole sekunalokucasuka okuthile kwedalo okwenzile wena ngenxa yokuphambuka ngenxa yokudelela idalwa bese zidala into eyisichitho ngoba ziyakuflathela. So uma sekubuyiswana la kufanele uphinde usebenzise ke ukususa lento eyisichitho lento ewulaka yabona isuke sikulandele idala into eyisichitho yabona. Kungenzeka futhi number 4 thola ukuthi ubuya uphupha lo mswane kusikuthathe njengophawu luhluma ugeza ngawo ngabe ngelichaza ukuthi udinga ukusebenzisa wona ukuze usihlambulule ususa amathunzi amnyama akwengamile. Ngenzeka kuneyo nalamathunzi amnyama akwengamile ekudinga uwasuse ke usebenzisa ke lo mswane ongabe ubonile mhlobo wembuzi kakhulu noma ngabe wenkomo ke kungangaluthi olweni usiko lumi kanjani ngoba ibona imswane esebenza kakhulu esimeni senhlambululo inhlambuluko lo owenkomo nowembuzi angazi ke wengulube ukuthi yasebenza noma inkukhu. Siyabonga.